Kasar orang bahasa Jumlah bagi trik kampung tangi, hak banyak yang bekerja di konsel. Bila tebak kali dulu jeroli, ini itu form jeroli. Ini semua yang bertahan dengan asni, Aduh, kita kasar orang bahasa ngelaikan Pak Ia Marmat, Pak Ia Buang by the end of this month, that means on January or on February. Uang baca saya will assure you baginya profit bisa gentar. Barang yang kepan dia, assure Kerana ini dan syua approval, dan orang dan menciski dan dia. Assure nak sesuai be. Pak Ia Buang kumne, ngila kerpan Pak Ia merubah on Pak Soldan seal and all the documents of that Garo spirit. Hari kini ki Garo hadu kita ke isu. Balik ke hima kamla aban Don Bor halor kini raya. Kamdan ni katakan along, very wrong. Very wrong. Ngan show you be. What they are done. Kamdan. Ini harus tahu perfect. Feel He don't take a file. He don't take a file. He officially, what we have done officially, ngilale. Kaya pemila officially ngilale. Kaya benda district council ngilale. Kaya benda government ngilale. Ngila follow up. Barang pun dengan namuna. Why kill dia? Minang-minang ina kena. Kamu begini kamler gini ai. Ada kamler. Kamjude minang kamler. What about? You can always ngapuan personal. Ngawang ngalada puan. Ngawan hinga. You want nama kelengkam. Dadu mata. That is a personal level of the police. You go and charge the police then. Kita nak belum. Fikir buat profesional kita baru ni. You are a lawyer. You are a lawyer. Fikir not professional like that way. We have done no. everything according to procedure, according to No, fikir not professional. Kamne ke kamram lada piong bahadir wa fil afai lafar ki pulit kimkam. That is your pressure. Ketika pressure tu jongki lada you have no Kalau biar kaya kata kalau biong mobil just deh, kaya biong mobil ngilale nak kahima ngilale kepada ibende, ngaya yang kalau due procedure. Imla abang culiat dan bor imla abang culiat yang ini. Kami ki garo hable dan bor. Abang due procedure. we have done man the things. I have updated you everything. Everything. But Yes. only that one time you call me. Only once. Not in between and after that also. You didn't even call me. Only on that day when you filed the FIR for the Chotu Sangma. Right. We are also in good terms. Yes. Tama biong mangin aji thok. Ini imla bani kan yang ni untuk kita terapi. We came as a team. This is our C Central Institute. Bani dari kau office ni. Dari office kam lah pada kau. Kami kali test deh. Mentah kali kalau order kepada jurori. Why should I ask you for the latest? Actually, this is your duty. Balik Nilayo, Kani mentah nilayo nak ke district council. Nilayo nak ke district council mentah gini kilongsan. Gilapan. Tinggi nanta kan. Mentah bisukan. Kamaros ni. He bila paklang ya kerana ni. Yang makisar kerang masuk kada nang tu kerang masuk khasi kepada nang tu. Hari kita kami kita ki bagi lawan tu apa kaji kita get arrested. You'll get arrested. Kani dari ke office. Ground process of that. Tanya kita jadi garu ondai. Mata dia ni amangi. Rajin sisa you have Damwan kung keding bon makende. Ngawati layak day nadu. Kecil Ram kisu sadar dia lang iman kan. Kalau ya pi kami mah. Hari pak ngabot pi pak itu kok kami mah kami sikat. Hari kini kita kam jong kita kendriu. Namar berarti. Tak syok ya. Itu kok. Kani kacing le tu gigaro.
Mentale ki isu yang ketu ke pata ngidang juga pernah kene ki isu ya ketu ke Burwell. Dang ke Burwell ki isu, dang hak Laipotrik jong ni benar April. Ki isu latest. Then what about this? Himak ayu kelale. Ini yang ngepite, ngekan nepi ke jus gila le prosedur. Gila pa ada ke district council. War bang